Mfowethu waqopheka umlando emdletsweni ngaphansi kwegama likaMthandeni SK laphana-ke owaziwa kakhulu-ke ngegcokama-ke Elisha. Uma sikhuluma ngomlando sikhuluma ngomcimbi obukade-ke uyizolo-ke laphana-ke ozowaphela namhlanje ekuseni-ke laphana-ke nakhona ekupheleni kwakhona abantu abaningi bebengakafuni ukuhamba besekhona ngisho sokushaye u-6 abantu bagcwele bathe phama bengakafuni ukuhamba ngoba futhi ayikaze yenzeka into enjengalena endimeni kaMaskandi. Sikhuluma ngemicimbi yonke kaMaskandi sike saba nayo-ke laphana-ke akusho mina kusho abantu ukuthi lento iyaqala kuba khona endimeni-ke laphana-ke kumangale wonke umuntu. Singabala oJumbo kade bencoma, sibala o-DJ Tira bakhala ngayo yona lento abayibonile, bakhala ukuthi-ke umcimbi onjengalo kaMaskandi bayawuqala selokhu baqala-ke ukuba khona-ke endimeni-ke beyihambele imicimbi kaMaskandi. Kodwa-ke lokhu kwenzeka emdletsheni especially-ke endaweni yasemakhaya kuyaqala ukwenzeka. Aseke simbonile nje uMthandeni SK-ke kutheni into zakhe zihamba ngohlelo lwakhe-ke laphana-ke. Sikhumbule-ke ukuthi le nsizwa ngeke ngasho ngathi-ke ithe iqala izinto zayo yaqala ngomkhuleko laphana-ke yathandaza-ke ihleli phansi nabantwana bayo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu-ke umthandazo-ke wona asheshe awamukele kakhulu-ke laphana-ke nangempela-ke uNkulunkulu-ke ukwazile ukumuzwa ukukhala kwakhe-ke laphana-ke imvula yangaba khona-ke kwaphinda-ke futhi-ke kwenzeka izimanga ezenzakalile-ke laphana-ke into eqalayo endimeni okwenzeka especially-ke emcimbini-ke ebasemakhaya. Uma nje abantu beyihlaziya lento bayihlaziya ngendlela eziningi ezahlukahlukene baveza ngokusobala ukuthi cha emcimbini kuyaba khona kaMaskandi u2025 yonke nango2024 awukho umcimbi owedlule okaMthandeni SK. Abantu mebehlaziya basho njalo, thina-ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo, sifuna ukuzukuphawula kwakho ke siphinde ke sidibane ke kwezinye.